Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je ljudski papiloma virus drugi vodeći uzrok smrtnosti od raka kod žena. Dokazano je da je u 99% slučajeva oboljenje uzrokovano humanim papiloma virusom, a ova infekcija se smatra najraširenije u svijetu. Zvanična medicina, nažalost, još uvijek nema pravog lijeka, ali zato ima apiterapija. Ovu revolucionarnu metodu Francuzi koriste već odavno, a sarajevski čudotvorac Samir Baralija počeo je primjenjivati od prošle godine. Poslušajte svjedočenje 39-godišnje Armine Mizrak iz Sarajeva, koja je nakon višegodišnje borbe sa HPV-om te jednom hiruškom intervencijom uz pomoć bilja, propolisa i pčelinjeg otrova pobijedila opasni papiloma virus. 2 godine HPV virus, desila se i u međuvremenu još i neki drugi tegoba. Doktor Asutić, šta je rekao? Da doživotno da će biti podložno virusu, odnosno da će nositi HPV virus. Ja sam mislila da to ide tako, dok nisam saznala za Samira da se u stvari može riješiti znači HPV alternativnu medicinu. I onda sam počela koristiti od meda proizvode, čelije, odnosno proizvode, od Samira Baralije, tako da sam koristeći 3 mjeseca te njegove terapije, ja sad sam radila nalaz, znači ja nemam nikakvih ni bakterija, ni virusa. Kako se koristi ta terapija? Koristila sam prvu terapiju, sam pila čajeve, med i propolis sam koristila vaginalno i čaj sam pila, znači, a posle toga druge 2 terapije su kreme koje sam isto aplicirala vaginalno. Gospođa mi se obratila s problemom, ja sam joj rekao da mislim da to mogu riješiti, ali da nemam iskustava na tu temu i napravili smo dogovor da jednu terapiju plati, 2 dobije, a da ja dobijem na ovu dokumentaciju priču po gotovoj priči. Literatura kaže da pčelinji otrov ubija sve vrste virusa, vođen tim, ja sam napravio produkte kojim sam dao nosače slične materije koje imaju antivirus, antifungicidne, antibakterijske karakteristike i evo, hvala Bogu, riješili smo problem i rezultati pred nama. Za 3 mjeseca, otprilike 3 mjeseca treba da se HPV virus uspješno otklonjuje iz organizma. Kontakt telefon? 2347063 Zanimljivo je da je Armina, boreći se sa HPV-om, zaradila i opasnu kandidu. Ona tvrdi da je dobila za vrijeme kontrolnog pregleda na jezeru. Bila sam na jezeru na pregledu kod doktora Asutića, on mi je radio HPV-test i imao je rukavice već kad sam ušla u ordinaciju na rukama. Ja sumnjam da nije rukavice promijenio od žene prethodne, znači koju je već radio pregled. To je sad šok. Šok, vi dobijate nalaz da nemate više HPV, ali da ste zaradili kandidu. I opet medna biljna terapija i... Da, nastavljamo s mednom terapijom, s kojom sam posle mjesec dana opet radila PAPA test koji je pokazao da je čist, da nema ni HPV-a, ni nikakvih bakterija, ni virusa.